Nagpanglumot kang tilot-lutom, Arman. Ah, siyempre ano nang. Inggisak nga minitibawang kanlaya. Iso at talaga anabanglo. Anya ngay day talot-luto, manak ko. Dinardaraan na nang. Naimbagla nga pulutanon mi inton madamdama. Nukasta, aginom kayo manan. Katwa na. Nalpas nga ron ti biyahin, di ag-happy-happy kami may. Unang minalom kayo matan nga agin inom iti arak. Apay, di ka maasyan di tabakim. Saan mat nga idaw-dawat? Ngam kasanon no ag sakit ka gapo iti kanayon apa naginom mo iti arak. At dayta kayo man ang nakunak nanang. Rogyan nyo man ang tag-sermon. Kasano kat day tamot inom ti as-asikaswam. Saan mo't Kat no nagagitak mo't nagtrabaho? Unay kay lakid din aya. Ay, jakam mo kan ka, Arman. No adan to dakas ang mapasamak kan ka. Awan to ti pagpabasulam, tanatangkan mo ti ulom, Arman. Hello, honey. Good morning. Good morning, Tarupam. Ha? Ne, apay manan na ya. Anya manan ti basol ko kan ka, honey. Nalaos man siguro ti bartak mo idi rabiian niya. Iso nga itamla ang asumbatan ti tawag ko kang ka. Ha? Ay, kwa. Ay naapo aya, agingkat kaano ti kasta nga ugalim Arman? Hindi ka kadin agungat, Jenny, my love. Sana balit, tasag paminsanak lang ba't na mabartak? Anya asag paminsan mat nga sasawang? Kat no dandan ni minalam kayo kanumat nga gininom. Ay na, fake news ti nakadaron kan ka, honey, my love. Sana po do amin alam kami nga aginom. Sagpaminsan lang mo't promise. Ay sus, nabayagan nga amuka manipod ulo agingkat dapan, Arman. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti patsyam, honey. Asawa mat. Hoy, Arman, di nakman awag-awagan iti asawa, tas antapay mat nga agasawa? Ha? Ulitak saan tapay nga agasawa, tas saan tapay mat anak kasar? Pudno, isuntumot lang titurong na, sana ya. Depende Ha? No di mo idyan di kasta nga ugalim, jaklaan mon, Arman. Agbalbali wakto, inton agawid ka manan, honey. Promise. Manang Christy, muludok man di may sa alugan mo. Tayso ti usarak amang sukon ka ni Jenny iji airport. Ay katwa na, kaano aya asumangpet? Inton Sabado manang. Daytoyan asaba daw? Uwan manang. Aguray ka. At dan samot gayam arkila jay Fortuner inton Sabado. Apay no jay tulatan van ti usaram. Nagdakkel mo't unay no jay van ti usarak manang. Angam na iso lang ti bakante. Mabalin latamot Sige. Umay kan tulatan ijay balay ta umay mo kitaan ading ko. Sige manang. Kat itapay lang, agyaman akon. Awan anyaman na ading ko. Sa paam tulat tangarudan nga umay alaan inton Biyernes. Iti kasta, ma-check up mo pa'y sakbay nga ibiyahem. Uwan manang. Yahoo! Juane! I'm home! Ay na, nabartok ka manan, Arman. Slight lang mo, honey. Jak kayat lakit di makikaida iti agat arat. Iso adito yung kasalas ang maturog. Ano niya? Hanggang Saan ka Jenny. siguro atulang tapno saan mo anang nagtiimbagak, Arman? Okay. Dito yung nga rin sala sa maturog no isut ko nam. Honey, my love, so sweet. Medyo nabayagmat asanda ka anak kasangong iminuma, pare Arman. Mga ron pare. Kasano kat ma-outside ako lang buak mat ngamin. So kapilitan nga insardan ko pa lang ti uminom hindi nagawid ni Jenny. Ngam ita ta nagsubling iti abron. Nawaya ka manan, kasta ka di pare. Ha? Kato na pare. Isong aginom tayo manan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Nauna ya pare. Isong aginom tamanan. Ayos pare.
Single ka man nga rudan ano kasta, pare Arman. Ilaunay pare. Iso nga aginom tagitin, tapno makaduta. At to yan te order mo abir, Arman. Agyaman na klani. Oh, agtugaw ka. Uminom ka mo ta. Oh, ito kibaso. Thank you. Cheers. Cheers. Ano ka din nobyo? Idi ngam na ita, awan. Sika ngay, ada ka di nobyang? Kinapuno na. Ka-break nila. Anya? Na ito tagpaiso. Awan ka nung amin masakbayan na iti kaskanyak nga artek. Iso ka di ti makagapon no apay nga agin inom ka manan ita. Kaslakas ta na. Dandani inaldawak mo't kat di nga uminom ha. Ang sabali kayam no masaktan ka. Tiyamok kat okay lang. Ngam saan kaya? Ngamin ay ayatek unay-unay ni Jenny. Kasla jak kabaala na mapukaw iti biyag ko. Jak kabaala, lani. Awanan na lang. Awanan. Talaga di na kung kayat ni Jenny. Ay na, basol mo matlaang no apay asininaan na ka ni Jenny Arman. Alang. No dimngag ka kumaid ikanyak. Di saan kumaan na pasamak ti kastoy. Asinumot nga iti saan ama uma iti kasta nga ugalim. Nasing putak mo na. Nagagitak ba? Natayrak pa. Apay nga sininaanak na dyan, Jenny. Apay nga na. Basol mo nga rod taartek kamot. Oo. Di ko na yung kiti. Adan sa bali alalaki ti biyag na. Saan nga umanay rason ti kinartek ko tapno sinaanak. Sige man nga rod. Apay ti ko na na. Jak ka ba lang ti panangisina na kanyak. Salbagkit di na dyan papay. Papay iso na lang ay ti babae di ti lubong. Ala. Sumrekan iti silid mo. Tayong ka maturog ang nanak ko. Kasta unay abartek mo. Iso adi mo man amon ti lablabidom. Asino ngay di babae ngay nyawid ni Arman, nanang? Nubya na kanumot. Manan. Ay, kasaritam tuman kit di kapsat mo, Kristi. Awan mo tendeng-tenggen na. Ay na, bayan nyulatan ta aramiden na ti kayat na. Laklakayan mo ten. Amunan tinasaya at saan para itibagbagi na, nanang. Sa bagay mo't kit di ngam awan kastay kasaritam tulat ta, anak ko. Sige, takasaritak to, apaman asumangpet ni Arman, nanang. Arman, huy Arman. Agriin ka ditan mayaman. Ay, anyat oras na ya. Agalasing kun iti malam. Kasta ya. Jak na ngagda-alarm ko Nagalarm itay, ngam idadap ko ta na imas matiturog mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan ka pa'y, sakbay amapan ka agbiyahe. Apag guston tumot apong modot ti impapudot ko adigos mo. Well, insaganam kumamot na ati pagsukatak. Wen, nakasaganan agraman ti tuwalyam. Ala, bumangon ka ditan. Sumarunukan iti kusina, ta idasar kon ti kanam. Bilibak mo't iti kinaportak mo, pare Arman. Kinapartak kita niya. Iti babae Ha? Anya ti kayat maasawan. Sakbay kini Jenny. At dapat doon nga imo na anak karelasyon mo. Saan ka di? Awan pare. Ni Ruby ti mo na. Dua atawan mi matanagdan na. Ni mat alma ti may kadua. Ang nauma dagos. Nasurok lang nga makatawan mi anagdan na. Kut, ni Jenny. Isu ti kabayagan. Dandani pito atawan mi matanagayan ayat. Kut, idim break na ka ni Jenny. At dadagos ka sugat na. Ha? Wala. Talaga kasta ti biyag pare. Anya ngay nga ron kat dinakmutan kayat ni Jenny.
Iso nga imbirok kon ay ti babae ang mangayat kanyak. Ngam ti saludsod. Ay ayatom ka din nila ni. Wano pampalipas oras mo lang. Ha? Ay, ako. Agsyat takit di pare. Sa bali man ang pinagturungan ti saritanta. Karga akong ti basom, tag-cheers ta. Oh, Ay katwa na pare. Dahil talaga yan. oh, atoy. Cheers pare. Cheers. Agpudno ka man kanyak, Arman. Oh. Anya kumangit, ipudnokin ka lani. Ay ayatom ka di pa ilaang ni Jenny nga ex-girlfriend mo. Anya? Ni, pagkunaam kumamot nga yakasta. Kanayon moment nga i-heart dagiti post na iti Facebook. Ha? Saan lang nga data? Kanayon ka pa'y nga ag-comment. Kan nakitak iti messenger mo, nga i-chat-chat kan aw-awagan pa'y lang ni Jenny. Nang imbaga ngamin kan kaaya, apakibiyangam ti cellphone ko. Inton maminsan, di mo pakibiyangan ti cellphone ko, tapno saan na tila makikitam. Nawatam. Nanang, Nay, apa yon lani balasang ko. Agdardaras ka mat. ni Arman nanang, intarita ka no iti ospital. Anya, nay, apay ka now. Anya tinapasama kini Arman lanay. Na-stroke ka no kabayatan ti panagbiyahe na iti taksi nanang. Anya, kasanon ti kasasaad na. Kumusta ka nun ni Arman? Naispalmat kat di ka nun iti pagkat nanang. Imay ko lang ang imbag atap no amoy umat. Kahit mapan ka kadidya ospital. Kapilitan ananang. Mabit lang nga ro, taayabak ni tatang yaw, taagigiddan tayon amapan ija ospital, balasang ka. Nukunak met ngamin nga isardeng mo ti uminom iti arak. Ngam nagtangkan mo ti ulom. Anya nga ita, nagistayan ka lang arudan. Oo, ngaron. Kunak no, ngaron no, matay ako. Ado tin reseta ti doktor nga agas mo. Saan lang ang adayta? Masapol mo pa'y kanot ti ag therapy. Tapno agsubli ti sigot ti pigsakan panagsaom. Why? Gas, tos man, ano, nagasta. Kapilitan No di mga kakumaidi kanyak. Di saan kumamot anapasamak kan ka itati kastoy. Di na ko sermonan basol ko. Maudin da ito'y ang panagsaludsod ko kan ka. Kat sapay la kumata maitid mo ti husto asumbat dagiti saludsod ko, Arman. Ni, anya manunday ta ayala ni. Ay ayatam ka di pa'y laang ni Jenny. At dahita ka man nakunak. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag. Uwan, ngam kadagiti makikita. Saan laang anaing kabsatan tiriknam iti ex-girlfriend mo? Ha? Sa anak abulsak, Arman. Sa anak atulang. Kang runaan iti amin. Sa anak arobot. Tao ak, Arman. Kat adamot riknak amasaktan. Manipod nagdanata. Jak pulos nagkurang anang asikasukan ka. Ha? Agdwa atawan tamatan ngagdandan na. Pinagserbian ka, Arman. Amom day ka. Impay ko amin akabailak tapno maparagsak ka. Lani? Kanayon ka mabartak. Ngam inan-anusan ka. Inas asikaso ka. Idi na stroke ka. Saan ka mat abinaybayan? Siyakti kanayon nga adda iti sibay mo. Aging gaan nakarwar ka iti ospital. Kat siyakti nang ipa-check up. Kan mangkuy-kuyog kan ka amapan agpa-therapy. Tiyakmat isidir dagitaan araminak. Ngam kasladya kun maanusan ti kastoy a sitwasyon ta. Kan kasla di nak makitkita. Ha? Anya ti kayat maasawen? Manipod nagdanata. Jak pulos narik na ti panangipatag mo kanyak. Ha? Tangay di mo mat masungbatan iti diretso ti saludsod ko. Nasaysaya at laangan siguro no agawid akpay laang iti lugar mi. Ha? Hanggang... Nakapagdesisyon ako. Iso adi na kun lapdan. Tauray anya pa'y aramidam.
Talagang agawid ako, Arman. Kahit anyangay ita, Arman, pinanawan na kan nila ni. Wan nga rod, nanang. Basol mo ah. Dahito yun ti bagbagak pailaang idikan ka. Nudimngag ka kumakada kami kinitatang mo. Di saan kumamot na napasamak ti kastoy. Itaklang ama amiris, nanang. Itapa itanaladawan ti amen. Baring nagsublimot lang nila ni. Awanan nauman kan kanila ni. Gapoy ti kastang aramid mo. Binasaktam tirik na jay tao. Iso adikan mang namnama asubyan na kapay. Anyangay nga tati kasayaatan nga ramidag. Tapno subyanak nila ni nanang. Ay, tsaka mukan ka anak ko. Padasam ang awagan nila ni. Tapno makapagsarita kayo itinalapat. Di na nga rod sumpatan ti awag ko. Agaraman nagiti chat kan text ko kinkwana. Ay, katawanan Talaga nagpatinggamot siguro ti anos na kan ka. Gunggo naman. Day tati maal-ala ti kasken ka anatangken ti ulo na. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko. Kan pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay aldawan. Amo mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka di. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay, wan ka yan. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palinggik. Naibus kami ng ti karga ti ref. Adto iti 2,000. Mga alakay ti karne ha. Saan naman na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. At dayo ang akurang Marlon. Manumat laang nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo aloy sa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang to'y nabati iti wallet ko. Ure saan ka nga mina na mga iti frozen foods. Diyak kayat lagi jay. Karne kung sida ti alaam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak na. Basta i-budget mo reta. Kita noan niya ti pakaanayan na. Di iso, tigatangan. Alawanan. O sige, tama pa na kon. Aldaway. Sige. Sumaruno akmat laang arumwar apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya kay nagita insangpot mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo ang nagawid. Gimata nga kiti para sapatos kan pantalon ko. Ne, katno kagat-gatang mo lang iti baro a sapatos mo hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang jakon usaran daya sapatos ko. Isublim iti karton na, taytad kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumawdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok ken kuha na intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Well, Apay, nag-abroad ka ay ata masapul nga dapay pasarabo dahil ito nagawid ka. ay kat amumutin nagda ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang ron nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay madkit di Inton maawat ko ti punos ko. Mapantayon to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt ken kaldugong. Ta isunto ti inayon ta apasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan ang arod. Adakan ka day tamarlon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Ay, di ka bugkawakas ta pare. Kasarukat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta pare. Luisa! Martakam, tipal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day to Umayan. Blood ka man ako na akon pare. Relax. Amumata tiyak kaya tiyak uray pare. Ato yung tipulutan niyo lakay. Unay katabayak mo na yan, Luisa. Itay mi paing or orayan na ita pulutan.
Nakabumbuntog kan tumot kami nga gunggunay. Suron kon. Ay, pasensya ka na, Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom na kita nakta. Marlon, Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan nyaman na Pare Marlon. Si Kamay. Siyempre, ununan na paimot na kita nakyaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan. No nyaman dararamida. nasayat mo ta nakariing kan, Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samot na. Nala daw asasawang mat, Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya. Ni, Sabado gaya mita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga, Rod. Kasta ulo ni sakit ti ulo ka. Nasumpurak sa timinom idirami. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasam man, may turid nak pa yan abog-kabugkawan iti sangwanan ti kumparem. Aya. Awan mat malagip ko akasta, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartak edi in-serve ko ti pulutan niyo. Awan nga ron. Awan malagip ko. Lubilang man tabinugkawan ka. Ang mga nadamot diyak na guston nga naramid mo. Inununak laang mat a pinakandagi ti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumatan tinangbog kabugkawam kanyak. Ay kat basol mumot gayam. Amumata diyak kayat ti agururay iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pari Wilson. Nakababain mo na no pagurayam iti mabayag ti bisitak. Marlon, Isu adi ka nga ron agrek-reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mumot laeng. Nawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayong agbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Wan, Daddy! Wala di, umayin. Si Kangay bakit? Naisaganam ka di amin na nagitiyawid tayo? wala kay. Ada amin ang itilugan. Sigurado lang, awan nalipatam, ha? Awahan lakay. Sigurado ak na ibunag amin ang itilugan dagiti mayawid. Nasayat mat nga ron. Aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So katamman tabadom. Ha? Agbado ka mat iti disente Tay kasla grup-grup abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti dayta asot mo. Anya? Nakababain ka na iti sangputan tayo abisita iti balay. Kita mo tatoy purmak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat laang inton sumangpeta kay Jabalayo. Isu ahus tumat da ito asut ko, Marlon. Ay saan? Nuko na kasukatam. Sukatam. Ha? Wala. In kasukatan tabadom. Partakam tani, aldawoy. Dahil iti pasarabo yan, te. Nagalok motlangin kada kayo iti umada ni na Pasko. Ay na, nagsaya at kalakip din ka anakan. Pagyamanak unay, tamalagip na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo't, Ante Loretta. Dahil mo, ti para ka ni Uncle Poldo, ante. Kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay lang humataad adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan nyaman na, ante. Talaga kasta, no asino ti addaan, di so ti mangted. Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay lang humatadikan to agbalbaliw iti kasta naman agparabor mo. Tatno ano kami matamayranon iti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan. No asino ti addaan, iso ti mangted, ken mangibingay. Ano pa dito Siyempre, saan lang mat adda kayo ti kabagyak?
Adu kayo, isanas kan lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa dino nga, tinanging kabilam ka nagitiginat gatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kating kaalaanan tanay, agsasangputon nagiti tao. Iwaras ko inton madamdama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama, Huwag, unay kan aya. alam pa'y timpurted nga arak di tayan ti aparador. Tayo suti pasango ka dangkel puldo inton madamdama. Oh, ato'y ti arak. Dahito'y mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat tan dita dagiti candy kan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita tapno day talamang iwarasan ti aramida inton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin dita Marlon. At dan dita abay mo. Kat kasano dagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasarya mo tan tamangan tayon. Anyat orasan na ang mga mabisinan dagiti bisita. Nakababain. Nanay. Apayan, Luisa. Agsangsangit kamutan. Apay, anyat mapaspasamak kun kabalasang ko. Ay, kuha na nang. Didaklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manan ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang, Ay na, apay, di ka pa'y laeng na iruam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigod, di pa nagsasauna. may kawak lang siguro nanang. Nang runak at ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak ngamin unay itay nanang? Ay, malala, husto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, kwa, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong akada kayo. Ay, Bayan yun. saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaysaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. Saan ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas dyan nga ugalin na. Intun bigat gaya mo, ti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala nang. Agbati kayo manon dito Anya ngay nga ron, ijay mo't syudad kayan ti trabaho. Kaano ngay man na ti panagawid jaw, anak ko. Diyak pa may bagana nang. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoy ba nga ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, wingayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang bugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko. Saan kumamot akasta Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam. No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo. Saan nagpulong, anak ko? Siya ka mismo tinakakita ken nakangeg iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak nanang. Nga mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan katamapan mo ki din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken kuana nanang. Nasaya at mo't no kasta, anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan numaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikasta nga ugali, anak ko.
Sana nasaya at ti kasta nga ipakpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin iti sangwanan dagiti annakyaw. Anya ti aramidam itabakan? Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Jili. Inka ipaw ititid ko akwarta. Anya kwarta. Sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipawit mo kinkuana ta igatang nakano iti motor na. Motor ko na Marlon? Uy, kasangay na ngamin kanuin tun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? At ka di parikot, Luisa? Ay, awan Marlon. Apaya kas ni daddy, mami. Ha? Anya, hakas jay anak ko. Naimbag pa dagiti kaanakan na iti probinsya, tamay gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idinto tada kami kanyading ko, di na pa isaludsudan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May sala nga text, awag ken chat manipod kadakwada, itit na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken anya pa di ta adawatin da. Renson, anak. Ngam da kami tiyag pagatangkin ko na, ibaga na adagos, ngawan kwarta na. Unusan, ibaga na nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papad iti day tabanag. Ay, saan mami? Amangan agungat tumanan. Amangan ibaga naman nga reklamo kami. Renson, Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Ngam naimot-mot katatayo kapamilya na. lakay. Mangtod ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manan, Ah? katno kahit itid ko lang iti na panalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat na duma pagdawatak. Ken maysa, si kamat nga rot ti ada trabaho na. Di si ka nga rot ti mangtod iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko'y dinagawid tayo. Anya? Gastos kan tumot ngamin na gastos. Pagtipid ka ba dagiti lang importante ti gatangam. Sana no anyalan itan ti pangigasgastusam itit itid ko akwarta. Nagrigat kagbirok. Marlon, Ibagam ka na giti anak ta, tas sursurwan da ngamin ti agimpon. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan tigatad nga igat-gatang mo nga uray la agkakangina. Ngamnod da kami mismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Nagpasarabo kan agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina kan puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimot laang kada tayo, ihimot mo. Nakaano ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo mo't abaknang. Nawatam. Diyak amukan ka, Marlon. Makaumatikas nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat buasawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta. Labas-labas ang dakmutlatan diti salas. Kaslawan tao makit-kita da tunggal pumanaw kan sumangput da. Mapana kon dadi, ada kon dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam nga min idaa. Naglalengdan ngay, ta syakit din ti umuna makisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng na laang nga rod akasaritam ida. Kumusta umat ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumkumustaam. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay, agumura da kanyak. Kasano, kat di mo mat ida malagip a kumustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akum kumustaan.
Ngamda kami akabalay mo. Di mo pa'y masangwa ka sa Rita. Uray, hi, uno, hello man laeng ko ma. Awan pa'y mangeg mi manipod kan ka. Ayun na yan, nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta? Ako mustahan kayo pala. Marlon, Apay anaskan pa'y aya, ako mustahan kayo. Kat may samot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanan maaramidak, Marlon. Di ka nga ron agreklamo. No kunam akas laawan tao ang makikita dagiti anak mo tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamet laang tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka. May samanen a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen a surat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo, alagipti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga ayarin, Manipod, probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga ayarin. 12 titawan ko idi natay ti inami. Kalpasan ti makatawan nangasawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaed kami metten iti balay da lolo kan lola. Nakitak ken nariknak ti rigat da lolo kan lola. Nang runa idi agad adal kamin iti kabsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan daunayan amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket ken lumakay dametten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, si kamat gayam Irene. Wen, sir. Ato yan dagiti inorder yu asidakin ni Lolo. Wan. Ang apay asikatin ang itulod. At dapay ngamin imun una nga im-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sa bagay, husto mo't kindi tasikatin ang itulod. Nakita ka manan. Mabit lang Adtoy, awatam da ito'y. Ni, nagadun da ito'y, sir. Awan mo't pang suklik kada kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Kababain mo't kada kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyak mo ta mismo tinangtad iti da ita. Saan mo mo ta dinawat? Irene apo, addaman ang order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod ijay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kinilulom. Sige, Lola. O saram taon ti bisikleta amapan mangitulod apo. Wen, Lola. Mapan kun to itulod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige apo, umuna ako na rumwar. Amangan numatuktukanan ni lulom nga agur uray iti tricycle. Sige, Lola. Agan-anad kayo. Kastamat ken ka apo. George, kunamlata ka di kanya kon Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kanat nateng. Ha? Diretsyon kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no manugot ka ang makikalay sa kanyak. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubukal a pamilya. Sir. Sir ko namanan. George kunakmet. George tayawag mo kanya. Ikate muntisar. Tapno na samsam itadenggan. Kwa. Hawa niya.
Umanugot ka iti bagbagak, Irene. Anya, imbaga na ti kastakan ka, apo. Wan, Lola. Naklaatak nga, Lola. Ay, naglukon tayo ta, George. Lumakayan. Dinto ta 20 lati taon mau. Arig nakit ama munday jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka dahil ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo apok. Ubing ka pa itap no sumrekay ti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutak tinaibaga na, Lolo. Nga anja apaw. Ano makikalay sa akin ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabaalan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang dayja alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce. Anya ka din day nga ibang Ay, sana na saya tarabak day ta, Joyce, apaw. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa, nukas taman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa yung aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, Lolo. Lola. Ha? Anya? Sa anak tumatan nga agla ko iti sida. Prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket day jay at George apaw. Kino dayo lang day jay at tao dito lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto di ulom, apo. Kan may sa, saan amabalain makikalay sa ka iti may sa tao. Tapnulaang makalungaw ka iti kinarikat tibiyag. Sagrado ti kalay sa, apo. Lola, blessing day tuyen kada tayo. Iso apanag ko na, kit jakon paluspusan pa'y. Anya ti pampanunutem, nakapimpintas unay amisis ko. Kuang amin, George. Tiamok ngamin ka makalawas ta lang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ijay lugar ni? Santan nga agsubli jay lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaad. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo kada ko ada santan nga agsubli jay. Awagam ida. Adamat cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan? Anya ti kayat mo asawan, George? Gamin inikak ida iti balay kan pagbiyagan da ija probinsya. Agraman ti kabsat mo. Inikak iti dakkel agatad. Umanay maday jayan nga ramatan na aginggat makaturpos iti kuleyo. Sobra pa'y day jayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kaya't ko kumamat ti agadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang ko mati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mo matan. Oh, kanya pa ila ti biro ka, ha? Di mo't kunak asyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, lola, apa yan? Nakaad-adayumat tan tinakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na.
Ay, wen nga ron bakit? Mangan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tinluto ni Joyce. Raman na, bakit? Malagip ko ngamin ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumutin ti ayan na. Makapaikaw ti kaawan na dito ibalay. Awan marami dan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga taan niya, lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko mutin na ita, Joyce Apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Ang mga met no adda baro ang negosyo na ijay. Isu nga ijay ti pagnadanda. Ikararag tayo latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Dakal a sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyan. Makabanog mat nagbiyahe. Nakadadayumat nga minda a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nangro na ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagay makaslad di mo pa'y kaya tiagawid. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan kuha na. George? Sayat ka, babae. Sana rumbang akasya timpakita, Mijay. Rumbang na lang nga nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Akrason ka pa'y laeng. Tinungpanak ga pula ang iti day tiyabanak. Wan! Yamin! Diyan ka tinaramid mo. Kan ti panagsusugbat mo kanya. George! Manipod ita. Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. Agtalinad ka lang iti balay. Hello, Manang Irene. Imbag man ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan ngamin ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag kada kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kin ni George. Sobra seloso ni George, Lola. Ikayat na katiso lang tas asikasuag. Di na kayat ang makisarita ak iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta? Kumabil pa eh. Anya. Nukas tamat lagayam, di panawa mo ni Manong George, Manang. Di ka agbalin a martir iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumalang kalakatimang panaw kan kwa na. Inaramid ko. Apaw. Manang, Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa adun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka ngay, George. Awan matamo ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Kat awan sa bali nga sikaswam no saan lasyak. Ha? Anya ka ka di, George. Asa si kasuan ka mata. Anya pa'y lang tikayat mo, ha? Apay nga ro tadi ka na sangputan itay diti balay. Ha? Sa dino tinapanam. Adak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko.
Gusto ko mamatay, George. Masaksakitan na. Kunwari, mapagkaag sibog iti mula. Ngam kinapudno na, agpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrog iti panunot mo. Ang taltali na adak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po daytan. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang, dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan. At dan asawam. Wan, ngami di tayo. Ita, awan kan. Apay ngayon limad mo kanyak day tabanag, George. Saan mat kita napatag day tabanan? Ngamin, napatagkan ka kat kwarta. Inlakom ti bagim kanya. Tapno makaawon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Kat nga po taginatang kan. Aramidem amin nga'y baga. Ha? Anay ko, Tima. Timasmasan. Masaksakitan na, George. Sumubat ka! Anay ko. Juan, George. Basta. Ala, agdigos kan. Puwarta kam. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklatan na kaslawan na yaman na. Ti awanan bay na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin aruangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Jakla ko man nakikalkalay sa ko, ana. Saan la ko man? Mang Irene! Kasano ka nakastrak dito eh. Katno nakalakmat amin aruangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na kangamin ni Sir George kanya. Iso tinangtad iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Win ma'am. Nabayag ka din nga agpapaay ni George Crispin. Win ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No, kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Amom kaya man ti may papangkadakwadak. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamit lang ang ni George kanya. Ay, sos. Sana rumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George, Ma'am Irene. Crispin, Naulpit ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... naanya Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti duwa nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya, pudno ka din ay tangay bagbagama, Crispin. Bun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti duwa babae ti likuran ti balay na. Katsi ka, kasabwat nakakadagiti krimen nga inaramid na. Saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang dita, hoy. Ada dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko, ang mga pati siya kat iraman na apatayan. Dahita ka nga ron. Iso aron lang apumanaw kayo dita, hoy. Sakbaya makasubli ni Sir George. Ang libas kan, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramida. Sigurado ang mabirukan naknog libasak. Kan may isa, amuna no sa dino ti ayang ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bain. Sa dino nga tan tinapnapan anta. Kaya't dan sa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin.
Nagtala ka kuanang. Ng plano ng sapay nga agawon ti asawa. Crispin! Irene! Sa dino ti ayan nyo? Rumor kayo? George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka. Gapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto asi tatalugan. No di mo kayat nga dadaka sa mapasama kan ka. Tagit ti awanan pain. Saan ka sumurot ka na kayo? Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akaslan na liday kayo? Ay, kasan o, kat madanag anak una yan kinimanang mo, apo. Manumot tinalawas, asan nga'y mauawag. Ay, uwan nga rod, Lola. Kanayon kong awagan ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayam ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasama kan kwa na. Ang mga nuan yan, di naramid na dyan, George, kinimanang mo. Yad adayom ko, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola, Ha? Ay rin na po. Manang Irene? awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya. Apay. Anya tinapasamak, apo. Inimbitaran dagiti pulis. Tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot. Saan? Takinuptel na ti bukod na abiyag. Babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Aping nga dapulays. Kanapay akinatal na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na. Kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadagiti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak kini George. Di nak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti ima dayjay a kriminal.